zusammen Belgi se della partita tin mini sguarda dots. E già con premgist en la Surselva mir detg der la terza superiore della scuola Somvic tru. Els en stos zont creativs ed els han fatg ina tala luvrada ci nox stuagn simplement mussar. Surain mesiam na suenter mesdi. Anstatt che els affons della terza superiore gauden lur temps liber, ni fan pensums, ein els entupai per zevra a pacchetaggiu trufels. La ragione, lur grande fina mira, il viadi de scola final. Ma c'hai a quai da fan con trufels. În ce l'idee alle moccnus la feiner de trufels. L'idee de venres per la classe lo veni de percnus dovaven raps per i viadi de scola e nos un besu falas lavurs knus leven. Per de corona. Allo se quello se dau tic. La raccolta è schon stata un succes. 2000 kilos a nels privo del ier. A quels sta nos veni pacchettai a vendi. Fos stau più semple de domandas genitors in rap de sac. Oh, schon a besa bu, ja. Fett ko più bien quello sa de ko eba. De ko ka fa ko cool de fan sammen kan te ko et vil experienza de fa. Ko funzionesce et eba ci lavur ko da de fa ko. Na venda plantà toccant la raccolta. Per els, inexperienza del tota fac nova. Hanno vosti la lavur della mesiamna suenter mesdi. Avon che pacchetaggiu per la vendita, ston els fa la controlla de qualitat. Also, können wir ein Kavauels hier, wenn ihr selbst an die Sortie, als wir alles das mal kocht, das als ihr gerade viel gesagt, gibt's mehrere Schienen, wie wir also wir sind in der Kolles Russnes, wir sind Pinches, kurz bisschen out auch. Seit die Sinne machst, alle Steine schon von drauf. Naturalmein che negin les pagar per trufels marschs. A schon essen us puspeit de lur fine mira finanziar il viadi de scola con ils trufels. Je, con hai portau e la cassa della classe tocca nos. I vedo flot, da io cresci vascia vina van vinus de famias viadi scoia preview. Aber also da nicht du Fabia person, trios bostau de nes leffe di ai. Sperils de nes che els fedegen an els cunzone in più in siccer. Da saber sciaziar la lavur che stat de vos 1 kilo trufels che costa 3 francs. Heinz hat schon die Lavur cuidada, che poi è schon un bien marcato, hanno mai in 3 francs al Kilo per truffels, che si via lavur all'umo nimo. La grande lavur alla massa de trufels dallo tutina in a flotta somma. Se vais quinta sets con kin sovin schins venda 2000 kilos trufels per 3 francs il kilo. A tutina pares costels de nes fossen la fin finale bol principal. In senta che I fa sempre con so infatti. Et che la jodvezza è che con so infatti. Els hastian propi esser losts in lor success. A sperar che il viadi de scola vegni lue a scibials scol temps insemen a con lor trufels. Nox restangi stils tifels ni tartuffels. Usceia già in noxa kelsko al surmegr. Ni truffels scucits scolars d'ensant ils nomnen. I dat schi blers e bels noms per els. Eran cels idioms. Ardeffels, ardöffels, mailinter. Els en dir eminent becengal stimos en la romanceia ma bagn en l'antira Svizzera. Antun 40 tifels maljain noxa media per on. Da mai buna manch 1 kilo per emda. Hei, era però invece degno sceia. Plantas de malintera a Svezia en masse in nos urts, insomma in tutta l'Europa. Sapevaš però che le prime esperienze con quelle plantas qua in Europa han fatto mal al winter? Per capire quai, stovainas co primigna de verer di giondere che quella planta vegni insomma. Per quai fan inviadi sur la mar via. La malintera vegni oriunda manch de lunch de vent, d'un paese in America del Sud, Perù. Avant da più co 500 ans sun mariners dell'Europa iz sur mar con lur barches in cerca de novs paese. Es sun rivals in America del Sud ed han vis per la prima iada malintera ed un per de quest han giusto tutto con sai. Ma l'Europa ne mangeva la liot als malinters. Es stilan simplemente dovrà un urt, sco bella flor, di mena sco decorazione.
Es vevan schon improvato a mangiare els fruits de quella planta, ma quai allora fat mal al winter, per quai els fruits sun da tössi. Da quel temp ne pensevamo in giun che il dretg chiazzi della planta, al malinter, es recciata sot terra. Ed ossa, guardani niada co un malinter cresce. Si smet il malinter sot terra, l'ura cresce l'andarora per una, co no un bissel començament, una planta con foglie e fruits. Da cella vart crescen sot terra novs malinters. Ma per ida tocca il battibuol, ne sfideva la liot propria dels malinters, per quai aia dura lunch, finché la liot a nu uscient la malintera qua pro no. E dort sind dati tifels en schi bleres differentes formas e variazions de malier. I maneg rösti, tifels fritos, malungs, voglia de tifels. Ma se vets ce l'instiva i picuget? Quels conoscets franc, schon angal vedi tu. Et wat schon ein divino? Chips è precis. E ci dati sets ozzendesse vain se paran grazier ad un just dec pretenzios. Ieri nega in Cuganier, George Crumb, ed el luvravan tuonas ons 1850 en in Australia nobla del hotel Moon Lake Lodge a Saratoga Springs, circa 3 uras navent il mercau de New York. A tenor la legenda ai indi in hosp venius all'Australia, in ch'eran conoscenz per quai che segi in dec nas fin. El hosp erin dels pipusons e rers omens de quei temps all'America, e interprendider Cornelius Vanderbilt. Jau ves bugen truffels bersai, da jai si fin. El Cuganier ha voliu ademplir del, el gevis ed ha serviu truffels bersai, te jai si fin. Mol hosp, plai se spise bo. Quels go ein biameme gross. Bien, lo fagiains au nini adels. Di George Crumb va in cucina e torna pauc pitard con truffels a un pisatels. Mol hosp, ai bo contents. A una dina biameme gross. Bien, Pia, l'un proains halt au nini eda. Voilà, truffels au un bieples adels. El hosp, schadia, e reclama. Quai kreis die bo, biameme gries, meme gries, quai sai au bome ja, quels am bo gost ad ein semplament biameme gross. El Cuganier George curos plein greta en cucina. Ma ostongi, so quai ho spesse schirerse den conoscenz colles, qual è da due del souvenir is truffels fins. George, tai a quella gassi els truffels a schise tel kins vesa bunomenetrale stalges. El tilels ina greta la maschina de fritar, tocken kin schidirs, kin sa niang prima jals con conti e seveccia. A sisu mette lo un biameme bia sal. So bien, signor, co vais os truffels dirs. El Cuganier ai persuadius che l'hosp vegni os lo gleiti e trel tair del plan vi. Malu, la sorpresa. Buentat. Gratulation, signor Cuganier. Ed i va bo dic che tots chancen dels truffels fins del Cuganier George Crumb. Alla nova creazione ven vendida sotto il nome Potato Crunches, sco specialità della casa. Ma chips, restaurants nobels, ozzende, sarebbe proprio a mettere avanti. Ma gli è già in deccia, o scegli in sobe proprio dec, c'è chi è vero e c'è vecchio. A mince casa ins conosce chips sei un tir mont, e si in cevene da maglierels, sto a dar tirs. Deve presbe per de calar. I sunt però bella soletta c'è che la flevlezza per chips. Veior leger, bec? Ma bec facessiva animals du essen un nada manch bec meglier roba mengia ensalada. Uscea bec chips per ci che fa be bagna dels. Ma a me fanno i crebe ci se gronton.
Che vi siete set stopperazzo, vosotos di vejan che una bella sera e i vank. Anche plera va a me, non tira. Coppa gal per me. I vank da fare. Ciao ciao.